Don bahaga chance ya ke Argentina ban pois ya ke final jong ke FIFA World Cup arjar arpehun riu. Klaim dah hap ban yakun Persia watang keweru ke tim kabadan hapo jong ke top katsan haka ranking jong ke FIFA. Batung ini pej haduk bekut kena ke video ya kelenti ya jong ke Argentina tat haduk bakan da poi final. Syuk haka ke video ngin saya pej ia kita kiri Kibau Lionel Messi lala ban tep ia ki arpoi teli ki gol ki jongo haka FIFA World Cup. Bat mentah habangi pai na kaliang jong Lamine Yamal haswa ka jil ka jong ka Spain Persia ke Belgium. Ula ajikran siapang ugol jong ke Real Madrid kata ugol jong ke Belgium kata Lamine Yamal da ka baulong bau tiba Courtois udi uwe na kirang apkul ubakan saitam haka percaya bat ubala aru ban penjenjari nga hanrei nganam kheng ya kata namar ngakwa banjom kadba habang ipai pat nakalang jong ni ugol keeper ula ajubab dakabong baka Spain kam don tang Lamine Yamal lane Oyarzabal handrai ka Spain ka long kata katim kabak line board bat kumjuru kidon ya kata ka midfielder kabak hambes ulong ngitip bo Lamine Yamal udan shibun kata katalen bat ulong utau rangil kai Obama lada 1v1 Barhoy perlong mentapat habangi pai na kaliang jong ka Argentina hakana ke World Cup kala ban pois syaka final klaim dah haban yelekai Persia watang ke weru ke tim kabadan hapo jong ka top katsan hakarang jong ka FIFA kaba kide kine kiri kiba ka Argentina kaliat lenti hakana ke World Cup ka Algeria hakarang ka ba khandai ka Austria hakarang ka ba arpulai ka Jordan hakarang ka ba nyupulai bat ke Cape Verde hakarang ke bah Pusau kat ba ke Egypt pat ke badan hakarang ke bah Pusau ke Switzerland ke bakan sahabat ikun Persia haka quarter final kadon hakarang ke bah Katsau syuk lada jab ke Argentina ke laban pelim ya ke Switzerland haka semifinal ke laban ya kendu ia ke Norway ke badan hakarang ke bah Hui lada jab ke Norway ke laban pelim ia ke England barhoy perlok mentah bangi pai pat nakaliang jong Lionel Messi ha kena ke World Cup udang pen ibha ia ke jingil kai ka ba itanat bha da ka ba lai kai bha ka ba mentaru ulala aban tep lepa la pratli ki gol ha ke World Cup ka ba udang kompet bha ia ke Golden Boot Persia ia kini ki rangil kai ki bedang mi thamai komu Mbappe uhalan bat kiwi barhoy perlok mentau Lionel Messi udang long komu tau all time top scorer ha ke World Cup da ka bawa ladan hadu arpui ki gol ha ka World Cup bat ia kini ki arpui teli ki gol Lionel Messi ulala aban tep lai gol ha ka Algeria lai gol ha ka Nigeria ka Fran argol Austria argol Serbia shigol Bosnia shigol ka Iran shigol Saudi Arabia shigol Mexico shigol Australia shigol Netherlands shigol Croatia shigol Jordan shigol Cape Verde shigol bat shigol na ka Egypt kini kita ki arpwetli ki gol ki bau Lionel Messi lala ban tep ha ka World Cup kublai shibon